Cek. Ya. Lagi derek latihan iki. Nggih, Mbak Darsis sudah hadir. Ketemu. Ayo Mbak Yuni. Ayo dasteran apa-apa. Mbak Yuni, monggo. Pokoknya berdua ini senior-senior kita. Karo Pak Topo, wes. So, Mana Kak? Baduke nonong ya. Yuda. Yo, nyanyi deh. Ayo. Ya, Mas Bagus boleh, Mas Yuda boleh. Sampean bintangnya suara. Setiaku bisa anduweni marang sang ya Sulami rasa kangen hangliputi lintang bulan dadi saksi jroning patenku antepno rasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu drogi senadyan ngalungi ombak segara tresnaku buat sahabat bola Gibran, matur thank you semuanya. Yang pantoro ratri mung eling manis sing ati Satu Kemalang, thank you. Selamat malam.